Odmah nakon završetka sinoćne emisije Narod pita mu se obratila bivši zadrugari i emotivni partneri Aleksandar Nikolić i Dejan Dragojević. Sinoć su gostovali u emisiji Zadruga Narod pita, gde su se suočili prvi put nakon njene javne prevare sa Filipom Carem i njihovog ljubavnog brodoloma. Kako je sam Filip pre početka emisije izjavio, njega ovaj njihov susret nije iznenadio, a Aleksandar je samo imao da poruči da izgore emisije i stavi tačku na prošlost sa bivšim verenikom. Dejan i Aleksandar su stavili sve karte na sto i porazgovarali o svojoj vezi, ali i raskidu odmah nakon završetka emisije. Nikolićeva izgleda želela da se dodvori Filipu, pa mu je posvetila story na Instagramu. Naime, ona je objavila fotografiju slovo F i emotivnom porukom kako bi mu stavilo do znanja da sve vreme misli na njega i da nema potrebe da bude zabrinut, a car je ostao nem na njen čin, pa je onda nakon toga Aleksandar Nikolić pala na kolena, vrištala i molila Filipa Cara za oproštaj.